Stvarno sam sretan i ponosan, stvarno sam zahvalan jako. Ne događa se često da uvijek imam 100 zamjerki, ali večeras sam se osjećao kao publika, jedno čekam vidjeti ostatak. Sretan sam. A mislim da će ovo biti nešto potpuno drugačije od svega što smo do sada imali prilike vidjeti ovdje. A mislim da ima potencijala da ode i dalje. Ekipa je bila genijalna, baš smo bili sprijateljili smo se jako. I stvarno nam je bilo, mislim, gledajte, teški su ti likovi, teško ih je igrati, ali što se tiče procesa rada i pristupa i samog snimanja, pa to je bila banja. Mislim da je ovaj nivo hrabrosti i realnosti nismo imali prilike vidjeti. Mislim da će se svak zalijepiti za stolicu čim vidi, ne znam, prvi par epizoda.